Što se ovaj ne miče, što? Ne znam. Jesi ti zavezao one čupove iza vrijedne 7000 €? Izgleda da nisam. A rekao sam ti da zavežeš. Ja ovaj put sam zaboravio. Inače uvijek sve to uradim, ali ovaj put... Sad moraš paziti, znači, ma idem ja ovoga zamoliti da se on makne u rikvec, a? Ja. Ajde, probaj, ja. Koja budala ova, odakle je on sad došao? Dobar dan. Molim vas da se maknete nazad jer mi ne možemo proći dobro. Skoči u auto! Vozi, bježimo odavde, bježi! Ovo je neka budala, je. Evo hoće da nas udari!